radionicu uskrsnih vijenaca i toplo se nadam da ću vam uspjeti snimiti proces izrade ili bar dijelove atmosfere, jer se baš veselim na ovoj radionici. Nadam se da ću naučiti neke nove tehnike, jer inače mi cviće i slaganje cvića ne ide baš najbolje. To jest, kad to izgleda dobro, ali nisam ja zadovoljna. Pa baš me zanima koliko ću uspjeti naučiti i popraviti svoje tehnike slaganja. Vidimo se tamo, bye! Ovu divnu radionicu su organizirale cure dizajnerice cvijeća iz studija Lalicia Decor, koje inače uređuju vjenčanja, proslave, ali većinom vidim da su to vjenčanja pogotovo ovog ekskluzivnog tipa i stvarno rade izvrstan posao i baš smo sretne što smo bile u mogućnosti prisustvovati ovoj radionici. Nisam brojala, ali bilo je baš dosta cura i sve su bile divne. Imale smo svaka svoj vijenac za urediti, okititi svoj pribor i sve nam je bilo lipo servirano i baš smo guštale. Sada se ćete naučiti puno, da će vam biti zanimljivo i ja nema isti ovaj oblik i sve, dodate tu malo makovine ili nečega i koristi ga kao dekoraciju za stol. Stavi jaja u njega, to sam isto. Ovaj isti i ovako zavežeš, neće to puno, neće ona otići, ovako zabodeš dole da ne bi upalo neki kad nosiš nešto. I sada slažeš ostatak i sa ovim sa žicom krećeš, motač. Morate to pripremiti. Aha, da krenemo. Objasnile su nam cijeli postupak izrade na samom početku. Imali smo mogućnost napraviti vijenac od eukaliptusa, od masline ili od mahovine. Ja sam izabrala maslinu jer mi je nekako maslina ide uz Uskrs, a i uvijek sam htjela napraviti vijenac od masline. Ovdje ćemo ja i položiti. Ali je to ekipa. Pa da krenemo sa radom. Vijenac je potrebno prvo zamotati samo žicom i to dobro zategniti, to vam je početak rada. Dalje smo uzimali male snopove maslina i motali ih na vijenac. Proces je baš jednostavno, ali evo ovo što nisam znala kako započeti, znači treba baš zavidat žicu, zavrtiti 2 kruga i zavidat žicu, kraj ostavite doli sa donje strane jer će vam to biti mjesto gdje ćete i završiti svoj vijenac. Ovo mi je baš bila bitna stavka koju sam naučila. Također jako bitno je šta jače zategniti žicu oko vijenca, onako da vam krene pucketat. Cvjećarka je rekla kad pucketa, to je znak da ste dobro napravili. Više puta zamotajte svaki snop žicom i onda ste sigurni. A što s ovim vanjskim dijelom, hoćeš mi neko idućoj rundi ili kako ili to uopće? Sam trebala raširiti. A ne može se sad to pokriti iz jednog, ali to je okej, dodavat ćeš, pa ćeš malo ovdje, malo ovdje. Aha, na četvrtinu, da. Samo bi mogla ti malo kraće, Da mi ne bude ovako da ima više kafu. Da Kad krenete, ovo je veliko. Dobro, pa može tebi ostati stršno. Da, nije mi to mislila. Ma dobro, mislim ako je okej, ali da više budu ovako formu, da su... Ja. Samo ti prođi do svoga.
Zašto si odvajala žicu uopće? Zato što mi je ona kao završila to sve. Stavlja vrbu ili ne? Mislim se ovdje stavlja ove vrbe ili ne? Stavit ću ih, lako ih iščupa, ne? Kao što vidite, ništa bez dobre kapljice proseka ne ide i sve je odmah puno lipše i lakše, pa tako i meni moj buket. Kao što vidite, kičast je ko što sam i ja sama, pa odlučila sam staviti svega na njega, uvijek mi je lako odvadit, maknuti, reducirati. Htjela sam iskoristiti priliku i naučiti šta više. Skombinirati, savjetovati se s njima i tako. Mislila sam da će mi biti teže raditi ovo, ali baš sam uživala i stvarno me na kraju trebalo odmaknuti i udaljiti od stola. Idemo kako će mi ekspert Ana napravi mašnu. Cik-cak radiš. Da raširi prste. Okej. Šta moraš zavezati ovdje. Ja bi širu. To je mala ruka. Da, dupla tako. Onda klasično radimo mašnu. Šta kažeš? Kompliciraš dvije mašne. A kad sam na to bila jednostavna? Možeš drugu kraću. Evo je se. Znači došli smo do tu i sad te ovdje rižeš. Možemo izrezati u kosu, ali moramo tamo sa škarama. Kraća. Kosu, jednu kraću, jednu dužu. Pogrebnima imamo one duge trake. Lovrinac ide Čekaj da zavežem pjok, da zavežem. To što trebala kasnije, trebaš prvo uvati žicu. Ću odkositi ovu mašu da stoji naravno. Da, je malo natračka. Završila nam je radionica, da ima tvoj vijenac, Ana. Super. Moj naopako. Čekaj. Napravili smo odmah usputi buketić mali za cvitnicu. Za nosina blagoslov. Da smo prezadovoljni, puno smo naučile trikova, tips and tricks. Možda drugi put budemo znale same nešto tamo. Nećemo imati sve ove materijale koji su nam potrebni. Da. Idemo zamokiti kuću.
je bilo sve od današnjeg neplaniranog videa. Vijenac je ispao prelipo, možete mi javiti šta vam je draže, je vam lipši na stolu ili na zidu. Ja se skroz ne mogu odlučiti. Naravno da je kičast ko što sam i ja. A slučajno smo usputno sinoć napravili ove male lipe košarice uskrsne, pa onda može vam to biti super recept. Dica će sad doći svaki čas i vrijeme je prije vrtića. Di si došao? Hoćeš doći s košaricu? Da. Sinoć smo radili košarice, sad ću vam tu i taj mini recept. Evo, čak i ja znam napraviti dobro. A sjećate li se ovih malih kalupića od Tupperwarea? Svaka ih je kuća imala. Pa da ih napokon iskoristim. Proces je, kao što vidite, pre jednostavan. Usput, ako niste otkrili ovaj sprej iz Lidla, odmah ga idete kupiti jer će vam spasiti pomuke za ovaj Uskrs. Možete puniti košarice sa pudingom od vanilije ili bilo kakvim kremama. Ja sam ih punila sa nadjevom kao da radim pitu od jabuka jer mi je mali alergičan na jaja, pa ništa sa jajima ne dolazi u obzir. Pita od jabuka. Ivano, ćeš doći ovdje je pojesti svoju košaricu? Ti nisi alergičan, ali Ivan, onda ne radimo zbog njega, ali tako? Ćeš doći pozvijeti radio televiziju. Bog radio televiziju. A ne vidite se? Kako? Možeš doći kod mene. Bog radio televizija. Kad se vidimo? Kad ozdraviš? U petak? Ma u sridu. Iduću sridu. Oj, sridu. Ivana upravlja kamerom. Idemo u vrtić i na posao. Nadam se da ste uživali. Preplatite se, lajkajte, subscribeajte, šerajte. Pusa! A šta ti odradiš pusu?